Pozdrav, danas ćemo brati jednu temu koja nije baš fokus ovog kanala, ali je svakako interesantna ovih dana i nadam se da može biti korisna nekom ko gleda ovo i koga zanima. Radi se o potrošnji klima uređaja. Uređaj je konkretno Hisense, takozvana 24, rashladni moć 6,5 kW i raslađuje prostor od nekih 90 kvadrata. Radi se o potkrovlju kuće, izolacije na vanjskim zidovima, to jest fasade, nema. Stolarija je drvena, koja je iskreno zrela za zamjenu, tako da mislim da je ovo jako realan test. Hajde da vidimo koliko trenutno ovaj klima uređaj troši. Trenutna potrošnja je 462 W. Hajde da vidimo kolika je vanjska temperatura. Trenutna vanjska temperatura je 35 stepeni, danas je konkretno 28. jul 2024. godine. Hajde čisto rasvežimo aplikaciju da bude što tačnija. Da, znači i dalje vanjska temperatura je 35 stepeni. A unutrašnja temperatura u prostoriji je 25 stepeni. Hajde da vidimo kolika je potrošnja ove klime, znači zadnjih 24 sata. Ako već nisam rekao, znači link koja vrsta smart utječice i koja vrsta klima uređaja, to ćemo ostaviti u opisu videa. Dakle, total energy, znači ukupna potrošena energija za 24 sata je 4,86 kW. Moram napomenuti da se ovaj uređaj skoro nikako ne gasi, da radi skoro 24 sata. Hajde vidimo, znači potrošnja ukupna zadnjih 30 dana. Samo da se učita. Znači, total energy za period, znači zadnjih 30 dana, znači od 28. juna 2024. godine do 28. jula 2024. godine 197 kW. Uređaj radio skoro stalno, s tim da mi u tom periodu nije bilo kući neka 3 dana, tako da jedino ta 3 dana nije radio, tako da možete to oduzeti. Znači, otprilike ovo dođe nekih 200 kW, 200 kW u Bosni i Hercegovini dođe oko nekih 50 maraka ili 25 eura. Toliko o tome, a sve što vas zanima možete slobodno pitati u komentarima. Lijep pozdrav!